Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Sholawat munjiat bermakna sholawat penyelamat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad. Untuk itu, wahai sekalian umat yang beriman, mari senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad.